čučnut. Idemo svi dolje. Jel stiže ekipa? Idemo svi dolje, cijeli tuk dolje, jel stiže ekipa? Krećemo zajedno. Ajmo dolje svi, idemo dolje svi. Bježite ljudi, bježite iz grada, ište ekipa pijana. Bježite ljudi, dok postoji nada, evo je igra Hrvatska! Idemo ljudi, what's up, Ernesto Romél in the house again. Evo nas u Splitu, našem preljepom Splitu. I sada pripremamo se za tekmu protiv Velca. Hrpu Velčanina su zauzeli ovdje. Oh, here is the first Welshman. What's up? What's your prediction about the game? Prediction tonight. Will Wales win again or will Croatia lose? No, I think I'll be happy with the draw. Okay, Yeah, that's a good standpoint. Yeah. I think I'll take 1-1. I'll take 1-1. We will. 1-1, yeah. 1-1 is okay. What's your prediction? I think the same. I think 2-2. Thank you very much. Evo, gospodin Velčanin veli 1-1. Sada iz neutralnosti sam rekao da bude isto tako ili 2-2 nerješeno. Jel ima ih tu hrpu, da ne bi dobio po tamburi. What's up, budite uz mene. Stay tuned, Ernesto Romél is in the house. Tu smo opet i nismo sanjali. Idemo dalje. Idemo u prvu tekmu kvalifikacijskog europskog prvenstva i bit će zanimljivo. Budite uz nas, budite uz mene, Ernesto Romél in the house. Here we go again. Apso, dečki. Snimanje, dečki, cure, evo tu poznati, najpoznatiji vlogeri iz Katara. Da. Super zvijezde, Crni Ante, Renato Erceg. Pozdrav. Recite, kako je došlo do toga sada u pičku mater, ništa ne kužim. Realno imaju 0 šuteva i 1 gol su zabili, ne mogu vjerovati, ali nama uvijek. Ovo kurac, ja nisam imao kartu, izvana sam snimao poljudsku ljepoticu, ali čujem odjednom ovi Velčani, ide kraj, ovi pjevaju.
I točno sam znao da će biti neki kurac. Da. I odjednom galame, ali ne cijeli stadion, nego čujem samo jedan mali dio od tih. Da, ali realno, mene najviše ubilo to što su bili glasniji od nas. Ne bi dali gol. Da, mene najviše ubilo to. Da se dodajemo. Mene najviše ubilo to što su bili glasniji od nas zadnjih 10 minuta. Pa da, ja izvana čujem galame koji kurac, ništa naša publika čuti. Ali mi kroz povijest baš uvijek loše startamo, tako da sad znam da mi ovo nećemo dobiti, ali prolazimo dalje, bit ćemo prvi u grupi jako. Jasna, izražena uslijetskom principu. Hey, what's up here? How do you dare you? You're in enemy land. What's this? You're in enemy land. Okay. Who will win? Thank you. Spain! 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 Good luck! Okay, we will see. Good luck! Hasta mañana. Ajde, konačno! Croatia is the Brazil of Balkan. Daj ga, doktore! Svaka zvijezda sija za tebe, Kramen puca, pjesma putuje, generacija noćas ne spava. Doktore! Svijet je sada sa nama, sa nama, moja domovina, moja domovina. Ima snagu zlatog žita, ima oči moje mora, moja zemlja Hrvatska. Ej! Domovina, moja domovina, ima snagu zlatnog žita, ima oči moje mora, moja zemlja Hrvatska. Wow! Hrvatska! 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 Hrvatska!
totally crazy! Oh, what the fuck! Oh, what the fuck! Oh, what the fuck! I love you, Livakovic! Oh, nemoj imati polugu na usta. I can't believe it! I can't believe it! What the fuck is this? Plaći se, ja isto se plaćam od radosti. Please remain standing for the national anthem of Croatia. What's going on? What's going on? 1, 2, 3. Hey. Who are you? No. We are just doing the YouTuber. I'm also a YouTuber. You are a YouTuber. I'm Ernesto Romél. You are a restaurant man. Yes. He's also a restaurant chef. Oh, Okay, which restaurant? Korean restaurant chef. Oh. We are from South Korea. I'm Ernesto Romél. I'm a YouTuber. I'm a famous YouTuber. Nice to meet you. Drago mi. Let's together make a... Together make it. Hello. Okay. You have a good camera. Yes, together with you too also. Yeah. Tell the people who you are. Huh? Who are you? I live in Zagreb, Yes. and Nice. I'm from South Korea. Very good. And you? I'm Sam, he's from South Korea. Very nice. And I'm Ernesto Romél. You Yeah, know yeah. all me people. In the here Korean ski restaurant, Croquet. Come here. Very nice. Everything is open. Very good. Thank you very much. You guys are amazing.
ja za tebe. Kramen puca, pjesma putuje. Generacija noćas ne spava. Vatreni! Svijet je sada sa nama. Za to. Ko je Naša opuštenost. Ko je zakazao u obrani onda? Ko je pustio toga? Ko je zakazao u obrani? Ko je pustio toga Velčanina da zabije? Vjeruj, nema života od sjećanja. Kad se bori, za tebe bori, jer te čekaju se gore i to je plavo more. Hrvatska, da te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori. Da li će dečki to uspjeti preokrenuti? Biće channel. Enjoy! Oh. Ernesto Romél, yes. I know. World Cup 2018. You're a legend. Yeah. Best man. Follow him. Follow him. Bože, spasi me. Ljudi moji, ostaje napeto, idemo u produžetke. Ne daju se Japanci, ne damo se mi. Kako ćemo protiv Turske? Dobit ćemo 2-0. Ćemo dobiti? 2-0, da. Makar imaju otvorenu računicu s nama. 2-0, to je to. Hvala lijepo. Molim. Kako ćemo sada protiv Tursku? 0-3. No da, hoćemo. 100%. Zabit ćemo Sad ćemo morat po gasu stisniti, inače će biti škripavac jebeni. Kramarića nije pročitao, idemo kapetane, Modri! Ernesto Romél in the house. And Hrvatska. 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 Hrvatska! 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 Fantastičan odbrak Hrvatske u ranoj fazi, odmah na početku drugog. Evo nas sada ponovo. Brazil! 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 Bebeto i Romario. Hrvatska! 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 Manchester United je ovdje. Srce mi gori, srce mi gori. Kramarić, tako! Upatili nekoga od naših šutova, silno opasno. Imao je tu loptu na poluvoleju, Kodi Gakpo, srećom nije pronašao put u okvir gola, ne bi mogao ništa tu donesti. Petković, upalio, ostavio šanse, Justina Brozović ulazi u 16-terac, Brozović i ovo je bilo koliko iz prve to gađao Perišić, tražio gospodine Ronaldo Kuman, kao trener Barcelone, sve iz prve ruke.